votre guérison.
are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee.
declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion sing salvation. These are the days of Ezekiel, those dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet
the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion sing salvation. And these are the days of Ezekiel, those dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are wide in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion sing salvation. Holy comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion sing salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion sing salvation. Who was and who is and who is to God. Who was and who is and who is to God. Who was and who is and who is to God. Who was and who
days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. These are the days of Ezekiel, those dry bones becoming as fresh. These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. The gospel to every creature, even in Peru. Waiting on God for 6 days does not mean we're idle. Freedom from sin is a combat just like Kung Fu. But Christ fought the war and won the victory. His brigades will stand fast in this liberty. We walk in freedom, not in chains of a history. We've come to fight this war from a stance of victory. Calvary where he died to resurrect my destiny. His blood washed like flood on the cross for my dignity. Into the holy of holies I'm now allowed. The King of glory has set me free, I sing aloud. Lift up your heads, O ye gates of Ikorodu, and be ye lifted up, everlasting doors of Shagamu. The Trinity is here with his servant, Pastor Kumuyi. At the end of the day, we're all gonna be set free. Blood spilled, sins forgiven. God's gift, through grace we given. He was sacrificed on the cross of Calvary, bearing the sins of the world, he took all our infirmities. Stripped naked, turns on his head, what a raillery. Bled to buy freedom for humanity. Oh yes, he died, now a reason, so my died sins demise. I'm clean living in Christ, not in crisis. I believe your blood atones my sins. I'm redeemed, cleansed, I've been forgiven sins.
when the devil tries to remind me of my sins, I tell him and show him the stripes and scars on Christ's skin. Yeah, come on to Christ, have a new beginning. Return to Christ, your sins are forgiven. Yes, confess your sins, believe in Christ, salvation is free. He's paid for redemption. Hallelujah. Shall we all rise to our feet as we worship our Maker at this moment? We want to worship him tonight. Let's all open our hearts this evening as we worship the name of the Lord, as we worship the great deliverer, as we worship the great emancipator. Day 1, day 2, and this is day 3. I believe your blessings will not pass you by. Amen? Amen. As we worship this evening, we join our brethren in the United States of America, Boston to be precise, as we worship the name of the Lord. Amen? Amen. Bow down and worship.
Jesus, we have this victory. Oh yes, we have the victory through Christ. In the name of Jesus. Oh yes. In the name of Jesus. Satan, you have to bow. Hallelujah. When we call in the name of Jesus, name. tell me who has the power to oppose. In the name of mighty Jesus, we have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. I have this victory. Jesus Christ. In the name of Jesus. Oh yes. In the name of Jesus. Satan, you have to bow. Hallelujah. When we call in the name of Jesus, tell me who has the power to oppose. In the name of mighty Jesus, we have the victory. Amen. Blessings and glory, we all thanksgiving and honor. Power and might belong to the Lord forever and ever. Amen. 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 Blessings and glory. Belong to Jesus. And all power and might belong to the Lord forever and ever. Amen. 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 Blessings and glory. Belong to Jesus. And all power and might belong to the Lord forever and ever. Amen. What a marvelous God, what a marvelous God. He has done marvelous things for me. What a marvelous God, what a marvelous. He used to do marvelous things for me. Hallelujah. What a marvelous God, marvelous God, marvelous God, marvelous God. What a marvelous God, this is a marvelous God. What a glorious God, what a glorious God. He has done marvelous things for me. What a marvelous God, what a marvelous. He used to do marvelous things for me. Amen. What a marvelous God, marvelous God, he's a marvelous God. Marvelous things for me. What a marvelous God, what a marvelous. He's still doing marvelous things for me. If you're happy, I want you to join us as we praise the name of the Lord. He has always done marvelous things for us, and tonight he will do it. Amen. Your love has taken over me, 'cause I've learned to
with one accord. Every praise is to our God. Someone every praise is to our God. Hey, everybody worship with one accord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah.
If you know that today is the day that the Lord is going to emancipate you, shout hallelujah. If you know that today all your yokes are going to be broken and the Lord is going to completely set you free, a louder hallelujah. The Lord is moving in the camp. From the right to the left, to the middle, to the back, everywhere the Spirit of the Lord is moving. You will receive your touch tonight. The Lord will set you free. The Lord will liberate you. Every miracle that you have been asking the Lord to do for you tonight, 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 the Lord is going to accomplish it. Hallelujah to the Lord. A bigger hallelujah to the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you very much for your faithfulness. You've been our God. You've demonstrated your power in our midst. You have healed us. You have saved us. You have transformed us. You have visited us. Our yokes have been broken. Lord, we give you praise. We give you adoration. We exalt you. You are a good God. You are a wonderful God. You are a miraculous God. All glory and honor be unto you in the name of Jesus. We are your children. We come before you this evening. We are believing God that you will charge every one of us. Those that are watching online through social media, you will reach out to them and you will meet them at the points of their needs in the name of Jesus. That will be miracle. That will be deliverance. That will be salvation. Yokes will be broken. Joy will fill our hearts. All of our children will have testimonies in the name of Jesus. Father, we worship you. We thank you. We exalt you, Lord, because you've answered our prayers. In Jesus' wonderful name, we pray. A louder amen. Will please remain standing as we turn to page 3 of our program sheet, and we are singing Power in the Blood of Jesus. Will you be free from your burden of sin? There is power in the blood. Power in the blood. Will your evil a victory win? There's a wonderful power in the blood. Will you be free from your passion and pride? There is power in the blood. Power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There is wonderful power in the blood. Will you be whiter, much whiter than snow? There is power in the blood. Power in the blood. Sin stains are lost in his life-giving flow. There is wonderful power in the blood. Will you do service for your King? There is power in the blood. Power in the blood. Will you live daily his praises to sing? There is wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
I need a global amen. This is prayer for the nations. Keep standing as we go to the Lord in prayers. In 1 Timothy chapter 2, looking at it from verse 1, I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for the kings and all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is the will of God, acceptable in the sight of our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. We are going to pray for global thirst and hunger for salvation among the believers all over the world. Lift up our voice and call upon the name of the Lord. Vovokpɔkpɔ, mina mia kɔ mia me gbe oji, eye mia a kafu Yehowa, kɔnkɔ, abe ale si ke kple ale si ke Mawu wɔ katsutsu dɔwo le dukɔwo ƒe agbe me. Amen. Mia ga ado gbe ɖa ke be mia Mawu ne kpɔ nublanui na yeƒe dukɔa, eye wòatsɔ woƒe vodadawo dukɔwo ƒe vodadawo ke wo, eye wòayɔ dɔ dukɔwo, eye le kronika ƒe agbalẽ velia ta amandre kpokpoe wienyi le ame la ebe nenye dukɔ si ke tso yɔyɔ ŋkɔ ta ɖo bɔbɔ eɖokui eye wòdzi nye ŋku me la, Mawu atsɔ woƒe nuvɔ ke wo eye wòakpɔ nublanui na wo.
mia do gbe ɖa be Mawu ne yɔdɔ dukɔ katã be gbegblẽ sia gbegblẽ si ke xɔa yinɔ la wo katã wɔ aɖe ɖa. Amen. Miaga do gbe ɖa. Egblɔ na mi le. Let the wickedness of the wicked come to an end. The Lord wants the wickedness of the wicked to come to an end. Let's pray. Mia do gbe ɖa bena ame vɔ̃ ɖe ƒe nu vɔ̃ ɖi wɔwɔ nu natso eye nali ke ame dzɔdzɔe Yehowa wali ke ame dzɔdzɔe. Mia do gbe ɖa be Mawu la wòaɖe nu vɔ̃ ƒe ŋusẽ ɖa ɖe amewo dome eye wòatsɔ xɔkpɔkpɔ ɖe amewo ƒe agbe me bena amewo woakpɔ gome le dzimetɔtrɔ vavã me. Abe xɔkpɔkpɔ la doa dukɔwo ɖe dzi ke nu vɔ̃ la trɔ dukɔwo eya ta mia do gbe ɖa be Mawu ŋutɔ ne ɖe zɔ xɔkpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ ne ɖiɖi ne dza le Yesu ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le miaga do gbe ɖa ke be Mawu nena be ame vɔ̃ɖi ƒe ŋusẽ la dome ne gblẽ le dukɔ sia dukɔ dome eye miado gbe ɖa bena ame vɔ̃ɖi ƒe ɖoɖo gbalẽ ɖe sia ɖe si ke le si eye woŋlɔ ɖe dukɔwo me la ame vɔ̃ɖi ƒe ɖoɖo gbalẽ ɖe sia ɖe si ke le si le dukɔ vovowo me la mia ado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ la ne gblẽ woƒe ɖoɖowo dome. The multitude of the bulls with the calves of the people, till everyone submit himself with pieces of silver, that the Lord will scatter the people that delight in war, that have evil agenda. Pray. Do gbe ɖa eye nàyɔ Yehowa ƒe ŋkɔ awɔe na mi ne míedo gbe ɖa míeyɔe la awɔe na mi be ame vɔ̃ɖi ƒe ɖoɖo dome katã ne gblẽ le Yesua ƒe ŋkɔ míedo gbe ɖa le. I'm looking at it in verses 3 and 4. 2 Corinthians. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta ene kpɔkpɔ etɔ̃ kple enea abe ke ne wotsɔ nu miaƒe nyanyuie dzi la ekema ame siwo tsrɔ̃ la ƒe nukuwo me wotsɔ nui ame siwo dome xexe sia me Mawu gbãŋku na dzimaxɔsetɔwo ƒe tamesusuwo la bena Kristo si nye Mawu ƒe nɔnɔme la ƒe ŋutikɔkɔe nyanyui la ƒe kekeli naglã klẽ na wo o. Míado gbe ɖa be nyanyuia ne kaka ɖe dukɔ sia dukɔ me eye kɔƒe sia kɔƒe me la Mawu ŋutɔ la nena bena nyanyuia ƒe kekeli la ne klẽ le le afi sia afi bena dukɔ sia dukɔ la ne kpɔ gome le dzotoƒomɔ nyakaka gã sia me eye woatsɔ woƒe agbe na Yesu Kristo. Do gbe ɖa eye na aƒo na aƒetɔa le Yesua ƒe ŋkɔ me míedo gbea ɖa le míaganɔ gbedodo ɖa dzi bena mia do gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ le dukɔ katã dome bena Mawu la ne xɔ ŋkɔ na nu sia nu eye ne míele gbe dom ɖa la ne míele Yehowa ƒe ŋkɔ yɔm la mina míado gbe ɖa be Mawu ne ɖe zɔ le dukɔwo katã dome afi sia afi si ke avifafa le afi si ke aʋa le afi si ke amewo wole ame wum le la
afi si ke dunyagblɔlawo le hunyahunya dom le la mia do gbe ɖa bena ŋutifafa ne ʋua yi nɔ le dukɔwo katã me eye be nyanyua ne tsɔ xɔkpɔkpɔ va na wo mi do gbe ɖa bena le dukɔwo katã ta be afi sia afi si ke avi fafa le afi sia afi si ke vevesese le la be numɔ katã no nɔ te le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le miagado gbe ɖa ɖe miatɔ gbɔgbɔmetɔa ta bena Mawu la nena be ebe ŋusẽ ne ɖiɖi ɖe dzi kple yeƒe gbɔgbɔ nenɔ yama dzi be esime ke dzodoƒemɔ nyakaka le dziyim la yeƒe amesisi yeƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ le eƒe agbe me dɔwɔƒe agbalẽ ta ene kpokpoe bla vevɔ asiɖekelia dɔwɔƒe agbalẽ ta ene kpokpoe bla vevɔ asiɖekelia eye azɔ aƒetɔ kpɔ woƒe ŋɔdzidodo ɖa eye nana be wo dɔlawo na gblɔ wo nya la kple dzideƒo katã eye miado gbe ɖa bena Mawu ƒe amesisi Mawu ƒe edzo Mawu ƒe gbɔgbɔ la nenɔ yeƒe dɔla dzi be wòatem aɖe gbeƒã nyanyuia bena ame si ko le Mawua dzim aƒetɔa dzim la woaxɔ kpɔkpɔ wòasu wo si be ame si ko va gba kple woaƒe kuɣiwo vovovo la esime ke wole mawunya sem eye wole mɔkpɔkpɔ me la Mawu ne sra wo kpɔ miado gbe ɖa bena nukunu ƒe dzesi katsotso ƒe dzesi vovokpɔkpɔ ƒe dzesi ne su wo katã si ame si ko le dɔ lém la no kpɔ dɔyɔyɔ ame sia ame si ke le agbã ɖe kuhia ɖe te la ne kpɔ ɖo ŋuti na eƒe kuhiawo eye miado gbe ɖa be Mawu ƒe gbɔgbɔ nenɔ yeƒe dɔ la dzi bena ame sia ame wòa kpɔ gɔme le ʋukpɔkpɔ gã sia me le yi sia me le Yesua be ŋkɔ me miedo gbea ɖa le. Amen. Eye miatɔ mia Mawu mieda akpe nɔ dzodoƒemɔ nyakaka gã sia ta le yi veve sia me miedo gbe ɖa le dzinu andre sia me ebe netsɔ ʋukpɔkpɔ blibo na anyigba dzidzukɔ katã aƒetɔ miedo gbe ɖa be ame sia ame si ke le mɔkpɔkpɔ me na wo la aƒetɔ dogoe ame sia ame si ke le mɔ kpɔm na wo la aƒetɔ xɔkpɔkpɔ ne su wo si wo katsutsu kple dɔyɔ ne su wo si kple ame sia ame si ke wole aboyo la no kpɔ katsu le Yesu be ŋkɔ me na wo dɔ la aƒetɔ wo asi nenɔ yama dzi aƒetɔ siami ne yama ne bena aƒetɔ woanɔ gbɔgbɔ me ɖeka me gba kple o eye bena dzesi kple nukunuwo wòa anɔ yama dzi le Yesu be kɔme mieda akpe nɔ la be ne tɔ na mi esime ke miele dzim la bena wòame gbɔnɔnɔ ne ye dzi kpli mi le Yesua be ŋkɔ sesea me miedo gbea ɖa le. Amen. Wa akafu aƒetɔ taflatse mi te na anyi fa mieda akpe na nu gãwo ke Mawu eye ame kpekpe tɔxɛwo le mía dome eye míedzi mia ado dzesiwo wòtrɔ le mía dome eye míakpɔ CSN CPFN PFN kple OAIC and EQUA. You are recognized. Eye Most welcome in Jesus' name. miedo wezɔna miɔ katã le Yesua be ŋkɔ me hatsotsowo nye eye ame kpekpe Bishop Adebute si ke le Lagos ƒe edua me amegãwoe miawoe zɔ. Ame si ke nye agbalẽŋlɔla
le Lagos pe hamiame eye bita ola boye si kenye PFN la mie do we zona o ha ma blibo eye gbesi ke ma blina la de ko ma gena eye ma bu mokpokpo bu do ŋKEKE eye ne jodo yo na podo yo wo troya ma ha ede ne sogbebe na cho wa ba eye wonto na pere odoku onchia de ne jibe wa wo brother vi van ma ha ne jibe ya podo yo la Messia orola jie agbe nyiade le note po no keke nyiade le note po dene chibe na de yakpo doyo wa brother vi maha dene sogbebe na cho wa ba eye na kpere do unto do ki onchia dene chibe ya wa brother vi maha dene chibe yakpo doyo nene jibe yakpo doyo eye wa brother vi la odola chie la Messia odola chi non la mesame no vi non la mesame haji ton lia be tanya ebe my Jesus nye Yesu de agbea nono chikona wa de o agbea nono chioma ha dachi ma pompo kure Yesu nchina o lenu penpe vudodo ame tao ple mokokpo budo ame o kata tara dachi ne ma pompo kuro nye Yesu anchina o Mekwa Yesu a efua doyo amekuku de chitre edena me eya da me de kuku no dachi ma pompo kure nye Yesu anchina o nyenya nwenye siabe awe na wo nsike le bum togo ha nye Yesu ala etrona amopo agbe hallelujah etrona amopo agbe etrona amopo nonome hallelujah nenema olem meke atema chuchu adachio maha ne ntegansike la siola mele me vamo wojijio mele me vamo la eye ne leji dododo dachi mapopo kuro nye Yesu anchina o yekwa ye Yesu ala efua mekuko de chitre eye wode na nouveau la dachi mapopo kuro nye Yesu anchina o yepo lolo pleye pa memevea eli fema he ewenam awena ha dachi mapopo kuro nye Yesu anchina o dachim elabe Yesu a etrona amepe agbe hallelujah 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 etrona amepe agbe etrona amepe adem etrona amepe hiame meke atema cho nye atichoga aide Calvary maha meke atema cho dele mena maha dachi ma pompo kure nye Yesu anchina we eye etana mole afisike momelio eye efona mekuko de chitre eye de na nouveau la o eye nye
Yesu. Yepe am lolo pe ameveve elle fema he. Enana la mese amen. Ewe na ma we na ho. Dachi ma degbe fo kure nye Yesu anchi na o. Yesu a etro na mabagbe. Hallelujah. Etro na amabe yeme. Hallelujah. Yesu a ehona na me. Hallelujah. Yesu a edena me. Hallelujah. Yesu a egbona amekuko agbe efona amekuko de titre. Hallelujah. Praise the Lord. Wakafu apeto egbea Listen to some testimony. mia se da se didi adeo Something wonderful happened today. eyenu gao Something glorious happened today. ejo egbe And you are now going amlemanu ojo to egbe testimony. eye This great and marvelous testimony that mia se da se didi tohe o just today. no siko ojo egbe ko We're going to listen to testimonies. mia se da se didi azon You can see crosses up. The power of God. mia kpobe Demonstration. ma ou penu saint les ondem Can you see the crosses? de mia te ma kpo egbo a To this beautiful lady. eye mia kpo sike ma wona Great, mia novi nyonu mia kpo sia spectacular, mia kpo anu gao nu tohe o happened. amlema nukunu sike le jojo She's waking up with joy, with happiness. eye ele zozon kple Thinking about jijo Christ elabe Yesu Kristo la ewo nu gao le pa gbeme eye Vovokpɔkpɔ blibo kachuchu blibo tɔtrɔ blibo eye wɔwɔ yeye blibo eye ava wa gbeme wotrɔ ya le Yesu be ŋkɔme. Kafu kafu na Mawu. Nkonye mima ulibasi. Edosia va djien si me kama fofu. Epotonye sia. Nye ma gate ma zon. Me gbojo kekenken. Everybody was giving testimony. Ey God and God, please. echo amore da senila. Me fanvi doble na ma Yehowa. Bon numbla yinam. Eye venu nyene ma ga zonke. Even sleep, I can't sleep. Eye na mo la London la nyemete la London. Eye me fonjia. Me tona ma obe. To do this morning, I must attend this program. Bena me kanu sike la joy gbe la ma kpo gobe dodo sia me kwe. I must go. Eye me gwa amai. I said, okay. Eye I get here. esi me ke me va. He said, sister, Ogwa no vinyon. you stick. Have your faith. Fi nka chine ga le po avo fi ko hosialo. Yo. Da mina ma da kwa de. Eye o hok para si me mazon. Eye me le zonzon. Me le zonzon. Esi me kenye me ga zon po. Me le zonzon. So I thank God for God giving me a life to today. Eye me da pe na mo be na me la gbe. Ọba tí kò dojú àdúrà tì mí. Elle hajim. Ọba tí kò Elle jijo vi fam. Eye o le hajim. Lo pe gbe ame. ṣe bàbá. Ó ṣe
ebe o ṣé o bàbá. Praise the Lord. Praise the Lord. God is working. Mawu le dɔdzi. Healing. Elle church Lagos ƒe subɔsubɔ ƒe hame. Wakafu aƒetɔ. Praise the Lord. Mebe kafukafu ne aƒetɔ. Praise the living Jesus. Mi nyakafu Yesu Kristo. When you praise God, you don't sit down. You are praising Ne mie le Mawu kafu la, ome nɔ anyi o. No le Mawu kafu na ome nɔ anyi o. never change, the one that will never change, the Alpha, the Omega, the beginning. Eye metrɔna o. Enye gbãtɔ kple mlɔetɔ. Enye míaƒe dzidzɔ. Enye míaƒe ŋutifafa. In the name of the Lord. Míatsɔ bubu na aƒetɔ ƒe nukua. Mina anyi faa. Today is the day the Lord has Egbea. Enye ŋkeke si ke Mawu wɔ. God has given to us Mawu a leader, tsɔe na a mi. voice in the Etsɔ nunɔla kplɔla gã ɖe na mi. clap, we should clap. Eye ne dzi be na ƒo asikpe fa nɔvinyewo. I call him the Eye John Wesley of our time. meyɔnɛ bena John Wesley ne míaƒe ŋɔli sia. Papa W.F. Kumbu leader. Eye nufiala gã Is an W.F. indomitable Kumoyi. personality. Enye ame Man nukuta after the gã. heart of God. Enye Mawu ƒe ame Bless God for gã. his life. Meda akpe na Mawu ɖe ƒe agbeta. 80 is just Eye starting. eƒe blanyi me la, Just beginning. egale yebe afɔ dzi. If you are listening to my voice anywhere, Eye you are in teƒe sia Lagos, teƒe you should si make ke your wole way to this place. ole nye gbe If you sem are la, not here, you are not anywhere. sɔgbɔ be na xɔ ɖe asi ɖiɖi a, bame ye Mawu ƒe nyae. Free, you are free. Ebe na ɖe From today, somebody is free. wòtrɔ ya ame. Village. Eye mɔkpɔkpɔ su We mía si had today, be we all be here. mía We hear him. katã míava teƒe sia. Eye míase ƒe gbe. I am Eye telling you, mía aka ɖe yeƒe mawunyagbɔgblɔ dzi. Eye mewɔ ɖeka kpli mi bena míaka ɖe eƒe mawunyagbɔgblɔ. Eye mele teƒe sia gba kpli mi bena Mawu ana ɖo ŋuti nye gbedodoɖa. Gbedodoɖa si ke mawɔ la, Mawu gblɔ bena le gbedodoɖa si ke mawɔ la, Mawu ana ɖo ŋuti. Ena mi nukpɔkpɔ bena nya akpɔm eye nye hã makpɔ mi. you cry. Nye makpɔ o. That Nye mele gbɔgblɔ be that is the end of it. esia awu enu na o. To hear what will come back. And Fia. I never knew. Nye menya kpɔ gbeɖe be I was born and bred in this town. bena I moved out of Ikorodu to Lagos. From Lagos to overseas. mava nyi fia le du sia mo. That one where I Me spent tso 25 Ikorodu years. yi Lagos. To Lagos va yi dukpɔtsiawo me. I came back to Ikorodu. Eye esi me ke me wɔ dɔ kaka wɔ vɔ la me trɔ va Ikorodu. Eye menya si ke le nɔ te kpɔm o. To pray. Eye On my way coming, one of the family members accosted me. esi me ke me nɔ mɔdzi gbɔna la, nye ƒometɔ ɖeka va do gome gblɔ be This and this that is happening. enu sia koe sia ele me vam. Because of that, Nu ke ne bu so ŋuti o. Ebe o nyama enu ma me ka nya me wɔ dɔ ka nu tsi kɔ nam. Eye me ma gbɔ ɖe me. in his infinite mercy, Nye menya be le Mawu le eƒe nublanuikpɔkpɔ one of my requests mavɔ la me la that I have made be le nye gbedodoɖa wɔwɔ me la, me be le nye gbɔɖeme ƒe yiwo me la, fia mɔ. giving way for me to become the king of this Fia mɔ si ke mato. Eye menya bena ɖe emɔ ma nyi be matrɔ va zu Ikorodu ƒe What I am saying in efia o. context is for you not to lose hope in your prayer. Eye eya ta me le Prayer totonɔ bena is the answer.
me ga bu mokpokpo le wo gbedora me o gbedora la enye donchi gbedora la enye avaonu sike na cho duwo agbenkeke over avao katanchi eyata nyeme note gbedora o eyata mega na mokpokpo wabudo esi enye nyento nyemme toto o sike mo o trova zu enu van vanam egbe ametro zunfia eye mau anabe wo gbedora kata sike no wonala avemena o eye me cho nanedo ngo esimeke pastor Adeboye va eva ikorojula eye wo va srankpo le nyefia samea eye me hoe le tepesia le nopesia eye wo globe be I want him to pray for us. meje wa dogbele miata mele anyigba kata jila To be upgraded to university. me He said, God wachu suku koko nami le jusia me eye we mau na wo gbodora nchi aveme eye sike woli akplota eye gbodora sike ona ikoroju tala converted to technology and science university. egbela ochu suku koko sike osona adam dedepe In the same vein, enuole I want to make eye another request today. magatro gbodora bu I egbea want all of us, eye nemia dometo de siare doubt yourself because I'm not doubting myself. para dikeke ade keme galam nya pe jiome ela be dikeke ade kema no nye jimu aveme na mi do We are all mio katan e jeremia jom to be here. be mie le tepesia We are not eye creating fear mie in ourselves or anybody. vonvon de ke We need mele to mia me find da the me ade solution nchi o of insecure. eye ikorojula Period of jeje no no battle, mele juamo the period of those cultists. But we put it to Almighty God. ke mie chono no mesia de mo pasimi be wa anna There is nothing donchimi like Bado in Ikorodu again. eye nusike joro badola mega jor ikoroju ke o Cultist activities is almost eradicated. me nugbegbe wowo la ne deda eye mau wa anotonami esiai abere sike mo no glomenia Which is my request. esi enye nye gbodora tanya God has been answering our prayer. eye mau atonami I want to make a special request. eye meji me mana This gbodora man has been tohe anointed, if you don't know. mau pa This man mesia has been anointed. ami sisileji Have the belief in it. eye mi hwe Because ejise I am going to make my own request. ela be nyinto ma chonye My gbodora request tonya is this. do anyi enye It's an sia open request that the next governor eye after the Sanwo-Olu, ejuklola sike adoli second time, third time, Go whichever Olula. times he wants, nyemenya eyi sike wa noila ke nye gbodora tanya that enye be I want God to answer us meje mau ne through the tonami man of God. to mau pa mi That aji Ikorodu be will have be a ikorojula candidate. a I ho am not the one that is going to appoint such a person. ejuklola le nyema yo ami ade be nko ami ade ke be nko be mau Be the son of the soil of Ikorodu to become the next governor of Lagos State. be na ame wa cho ikoroju be duame eye wa nye That is my request. juklola So that all le of us Lagos eye will have the benefits be mia dometo de of siare la infrastructure wa kpo gome while we are all le growing bigger hotutu and bigger. ikoroju be jua wa kpo gome le hotutu nyo We pe have good market. We have watu good asinyo nami watu konji nyo nami life convenience for eye all of us. wanabe na mianu agbenye le ikoroju Shall it be? ale wano In the nami name of the Father le ye fo tola vila and the Holy pe Spirit. gbogbo kokwe apo nu kwame God bless. akpena mi ma one yira mi okatan And now we welcome azon the GCK Choir. mia live pe in GCK Ikorodu. kwaya to ikoroju
Nya se wa pe hadzidzi o. Jesus healed a man who was sick for 38 years. No matter how long your infirmities have been, I assure you tonight, you will be made whole. In the mighty name of Jesus. Jesus came to Bethesda's pool, where the people did wait for the world to move. A man had been laid for 38 years. He asked him this question, that's the rings in my ears. Wouldst thou be made whole? Do you want a new life? Wouldst thou be made whole? I believe in Christ. Do you want to be warm? As white as the snow. God's question to you. God's question to you. Will thou be made He said, there's no man to help me in the pool. I tried to get up, there's nothing I can do. But Jesus said, rise, pick up thy bed and go. And by
God's question to you. Will thou be made whole? Are you there right now? Seems like hope is gone. Your troubles been many and has crushed you within. Christ Jesus is here. He will set you free. Why not say to him now, did he make whole? You can be made whole. You can be made whole. And have a new life. And have a new life. You can be made whole. You can be made whole. And believe in Christ. You can be washed. You can be washed. As white as the snow. I'm telling you now. I'm telling you now. You can be made whole. Wilt thou be made whole? Wilt thou be made whole? Do you want a new life? Do you want a new life? You can be made whole. You can be made whole. And believe in Christ. Do you want to be washed? Do you want to be washed? As white as the snow. God's question to you. God's question to you. Will thou be made whole? God's question to you. Will thou be made whole? God's question to you. Will thou be made whole? God's question to you. Yes, you will be made whole in the name of Jesus. Praise the Lord. We are grateful unto the God of heaven for the great emancipator, the Lord Jesus Christ himself, for what he's already doing in the lives of people since this crusade started 2 days ago. Today is the third day. And God is here again. His messenger, his servant, his representative, the ambassador of heaven is here. Our Father in heaven. To mia to gbogbometo kumoiji eye we troya la monkpokpo onye na be made haji la siko pe ba jo to ponya kaka si afiami. Jesus' name. Come on, clap your hands like this. Woo! Hey, here we go, yeah. Oh. We worship the God who was. We worship the God who endures. He parted the raging sea. My God, he holds the victory. Oh, there's joy in the house of
of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. Come on. Woo! We love you, Jesus. Come on, we sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung upon that cross, then he rose up from that grave. My God, still rolling stones away. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We're gonna shout out your praise. Yeah. Woo. We're gonna shout out your praise. Come on, shout out his praise. We're gonna shout out your praise. We're gonna shout out your praise. Come on, lift him up. We're gonna shout out his praise. Come on, shout it out. Praise the Lord. Praise the Lord. He is good, and his love endures forever. His love endures forever. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're on and free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. Thank you, Lord. Woo! As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. And the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. And come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Oh, I know you will fill me. Yeah, I know you will fill me. Yeah, know you will fill me. Yeah, as the Spirit was moving. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come on. Come rest on us. Come rest on us. And the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let
Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Well, I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Well, I'm here and I know you will fill me. Oh, no, you will fill me. Yeah, yeah, yeah. Sing Holy Spirit. And Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. All we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. All we want. You're all we want. Then come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Well, I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Well, I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Well, I'm here and I know you will fill me. Oh, I know you will fill me. Oh, come down and fill me. Oh, come now and fill me. Come now and fill me. Yeah, come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Thank you, Father. Thank you for filling us, for moving through your power, the power of your Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Have your way. Do what you want in your people. We receive all that you are and all that you have. Thank you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, how great
consider all the worlds thy hands have made. Oh, I see the stars, and I hear the rolling thunder, power throughout the universe displayed. Come on, lift it up. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. There are servants and there are sons in God's kingdom. Rarely do you find the individual that feeds both modes all at once before God. And yet, that's the privilege we have in our time. Not only to know, but to follow in the steps of such a man. A great teacher, a fiery evangelist, a loving pastor, Pastor lɔlɔtɔ, a father for all miatɔ, siblings. etɔ le eyi yiwo katã yi, nɔvi ŋutsuwo kple nɔvi nyɔnuwo. It gives me a personal pleasure. Esia nye gomekpɔkpɔ tɔxɛ ɖe nam bena makpe pastor, míaƒe tatɔ, míaƒe nufiala, pastor Dr. W.F. Kumuyi, ame yi le wɔ dzodoƒo mɔ nyakaka na xixia godo. Amegã miawoe zɔ pastor akpe na o, kafukafu na Mawu, míaƒe Mawua lolo ŋutɔ le fiesi ya, eye Mawu gã sia, Mawu wɔla, Mawu ɖela, Mawu yi ke nana me vovo, Mawu dɔyɔla, Mawu gaɖela, eye le bia wo nya ɖeka bena ɖe ne dzi be woada gbe le ŋuti wa le wo dzime, le wo gbɔgbɔ me, le wo ŋutilã me, le wo agbe me, le wo ƒomea me, ɖe nakpɔ lãmesẽ fiesi ya. Denugblẽtsɔ ɖokuiwo ŋuti.
right here. Nyedeka There are be multitudes of God. menye be We mie can see, sugbɔ. but Wati ma kpɔ ame ha gbogbo aɖe vɔ aƒetɔa tonight. ele kpɔ wò ɖeka tɔxɛ ɖe fiasi ya eye ele gblɔ bena ɖe fiasi ya ye nye tɔwò. Night of power. Ebe nusẽ ƒe fiasi ye wònye na wò. Enye nukunu ƒe fiasi, enye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiasi, enye katutu ƒe fiasi. Fofo miede akpe na wo eye mieyra wo ŋkɔ, miedo ŋkɔ ɖe dzi bobobo. Mawu yi ke nenyia matem ado kponu o eye matem atrɔ va megbe dome agblɔ be taflatse medo nugbe na wo tututu ya vɔa yemagatem awo vɔa enu yiwo katã gbe ne do na wo dukɔa aƒetɔ ɖo kpe dzi le fiasi ya. Do kpe dzi le fiasi ya. Do kpe dzi le fiasi ya. Ɖeɖekpɔkpɔ, dɔyɔyɔ, gaɖeɖe, nukunuwo, amlimanuwo, nukunu gododo amlimatɔ. Aƒetɔ wɔe na ame sia ame eye megaɖe ame ɖeke ɖe vovo o. Míaƒe dukɔwo katã eyiwo katã le radio gbɔ, eyiwo le míaƒe dukɔwo me, eyiwo le Togo ƒe dukɔa me, eyiwo le Afrika, eyiwo le ame sia ame yiwo katã tsaka ye wole ɖoɖo ya wokplɔe ɖo le xexea ƒe teƒe ɖe sia ɖea medo gbe ɖa be fiasi ya anye amlima ƒe fiasi eye na agbe sia agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le. Amen. Mawu ne yra mi minɔ anyi mele kpɔ dzidzɔ ɖe mia ŋuti ŋutɔ bena nele to dzi nele radioa gbɔ le egbe fiasi tɔxɛ ya eya enye fiasi tɔxɛ ɖe enye amlima ƒe asikame tso aƒetɔa gbɔ ye aƒetɔa awɔ nu tɔxɛ ɖe gododo tɔxɛ ɖe ye na wɔ gbakple aƒetɔ Yesu Kristo. Ewo tutu ƒe nyagblɔ mele mebe ɖe ewo ike le radio agbɔa ewo ƒe nyagblɔ mele bena ɖe wo ŋutɔ tɔxɛ ɖe ɖe na do go kpakple Yesu ɖeka na do go kpakple aƒetɔ Yesu Kristo le fiasi ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Le fiasi ya aƒetɔa to egoya dzia ele nu ƒom na mi tso vovokpɔkpɔ blibo tso blabla etɔme babla yenye be enui bla amegbetɔ da ɖe menye be yeƒe alɔ ɖeɖe ko yolo na alɔ ya natem akpɔe no be babla nenye be obla ame ɖea ame ɖe woatem abla yeƒe afɔ ne wobla yeƒe afɔa natem akpɔe fa voa eya wogblɔ mi la enye yi ko natem akpɔ gbakple nuku enye kodzogbetɔ yawo voa nenye bena ɖe le ememe miaƒe gbɔgbɔa oblɛ nenye be wo luʋɔa eblɛ da ɖe ye nenye be amegbetɔ ememe ƒe amea ame yi ke nye eyi ke le eme wɔna dɔ le ame me eye yi ke wɔe bena amegbetɔ tem zɔna amegbetɔ tem ɖena zɔ amegbetɔ tem lena nu eye wowɔna nu yi ke le ɖoɖoa nu nenye be enu ma yi ke le ame me nyenye ma yi ke le me ma oblea nakpɔe bena nutsila ya trɔ zu nugbalo voa le fiasi ya Kristo va be wòatu ka wo be babla ƒomevi etɔ̃ me maxle Mawu Kristo ƒe nya maxle na mi eye ele gblɔ bena dziƒo kple anyi nyawo la nu mele yiyi ge gbeɖe o le Yohanes ƒe agbalẽ etanyi kpukpui blatɔ̃ ƒe egblɔ bena Kristo le nu ƒom azɔm ebe eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔɖeviwoe. Menɔ mɔ kpɔm bena ɖe amenua la ɖi kaka le aƒea me ma se eye eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔɖeviwoe. Mina miakpɔ kpukui blatɔ̃ vɔ adelia le kpukui blatɔ̃ vɔ adelia mea egblɔ bena eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖevi mawuvi xixia godo ƒe ŋusẽ ne vi la wɔ mi ablɔɖevi ne vi la wɔ wo ablɔɖevi la ekema na nye ablɔɖevi vava.
na benade nye gbogbomenku ne Togo gbakple wo nkuwo gbogbometo eye ewo ikele radio agba ewo penya glomele Yesu awo ablodevi le fiancia mecho maunya mecho eva le akpatome gbakple wo petanyao eye gbatoa Egbatua yenye yaya babla etonwo eye evelia yenye miape khosi ke miedo de didula ike tuna kameaji mikwa atem anyenu ike melekpo gbakple wo jojomepe nkuo voa na kwe gbakple wo jipe nkuo eye na kwe elewo ahaji eye nye kokuti ngela eye nye babla ochola eye nye doyola eye nye gadela eye nye ameke denami eye le fiensia babla kokuti la gbomea angeo e wa chokao le Yesu penkome enu gbato enu gbatua yenye bablao eye evelia yenye miape khosi eye etonlia yenye miape vovokpɔkpɔ nye vovokpɔkpɔ blobe nye gadede ne kpɔ katutu le fiancia ne kpɔ gadede na kpɔ gadede tso nouveau sime na kpɔ gadede tso dolele sime na kpɔ dolele gadede tso satana pe agbadara medio mele Yesu pe nkome minane mia kpɔ enu gbato of the triple bondage. When Christ babla eton nebe Kristo edemide ede yepenya egblo yepenya na ameyo le gbedegbe nkeke yiko matem anglobe omum minane mi akpo enu idonacho me le Yohanes pe agbaletanyi kpikui blaton vo etonlia wo do nune bena Abraham po meao mejibe nya don kweji Yuda to yodi onye wo deto le subo pe nyaome eye nusianu yike va nawa wo gbene wo twene dona subo pe nyame eye esimeye Yesu klobe nya jesi nyatepela wo susu benade yo jesi nyatepe avoye a enu iglom enu isusum onoa wo jesi nyatepea abe aleke Mose gblonao ene nu kanti wo denu gleto wo jesi nyatepea bena David englonu sokurenchi eye wo dometodo wo le Salumo detame ebe me jesi nyatepela obe o mekhle Yesaya pe agbale mekhle Nehemia pe agbale mekhle Bibla zigbo nadere ebe nya jesi nyatepela eye wo susu benanka yo jesi nyatepela nikwa esi me Kristo nonu pom mawu do Kristo cho jipo eye ne Mose ne de wonye Mose gblonya kata na ovola anye ne Yesu magava ne de wonye David egblonya kata na ovola meka habe Kristo ne wavao nenyi be wo subo alo Yuda to pe subo egblonya kata na ovore nu kata Kristo agavado Kristo yenye nyatepea ike donu chila Yehova eye wo globena nya jesi nyatepela eye ole donchi nebena Abraham vio yemienye o subola o yemienye eye mioya amiadeke mime nokokuchi deke tekpo o mikpale ke sole me puplu de la o dana lakpa mikpale ke sole me puplu de la o dana lakpa o agbenono pe akpaja o dana lakpa eye nu sosro pe akpaja enye alakpa eye nye no babla mele Egypte amesia menye nye pluvi na Aram towe eye
nyenye kluvi na wonto doku ope nuvon wonto wope fodada eye amesia menye ebe enunwe yike menyala nyemete wone eye enunwe yike evon yike nyemedi ola eye meva wona eye wonye ono kluvi nyenyeme voilà ole globena nyola mimenye kluvi na ameadeke kpo o le fiensia megadala pa subo alo subo pe ala kpareke ne apeto agblende globe nyatepe apeto nyatepe me jesi nyatepe aswasinye azon Kristo swasinye eye Kristo atuka fiensia globe amen gbagbere mase eye eglobena ebe wodonu nebe na Abraham po memyenye eye myenye amiadeke pe kluvi kpo o aleke wone globena miazu ablode vio maha elebe na lenkude enyanchi ebe amesiame le afisi afi yike ejibe ya do mawudo alo ele do adika mawu ele globena mawu netro donyado alo mo netro glonyado de le Kristo penya le povo dadaleme awo menyibe emo maje na to ahonade o ela bena ole jagbagba bena amekenye mavo ayo adwedo alo yo povo dadalenchi nenyibe amadela globe apeto nyatepe neklo enyenye fodala wo ya de la nenye nye ya nouvon la menye wo ya nenye toyola nye ya menye dono ewenye gadela eye enye le paplame eye nenyibe ne dasideji eye ne globe apeto tojo enyenye fodala de kpokpo aswasio gadede avadonao eye wo doyoyo nukuto afana ole Yesu penkome azon obia nyadesi obe lekewo yene globe nyasu ablode vioma ha kpukui blatonfone lia eglobe Yesu donu nawo bena biabia de kemeli Yesu makpo donchi na olo nyabe agbemepe nyabia sede pepe le nyabe pomome nyabia sede pepe le nyabe agbeme nyabia sede pepe le nyabe plibo yikele ejiome yikele wosusume le wo gbogbome nyabia sede pepe yikele asio le fiensia Yesu ado katantina o mikweda ebe vava mele egblom nami bena amesiame si le nouveau womla nouveau pe kluvi wonye meka pe nya glom olo eglobena ebe amesiame si le nouveau womla nouveau pe kluvi wonye meka wa nouveau enusianu yike ne wo yemenye nunyo kwa nouveau yenye made yike le miape nu popome le miape nu wonome le miape agbenonome le miape sosomome le miape kadodo gbakple amome eye alea mekenye nouveau ola yenye amerike me de blibo eye melekpo amesiame nouveau tokaka amegbeto de pepe kaka ikewo jimire le miape nu kpokpome le miape nu seseme le miape sesele la mome le miape sosome le nusia nu ike mie wonala mie no agbe ike me deblibo ema yenye alakpa dada ike mie dana eye ele globena me jesi menye bena made dele agbenyeme yenye nouveau ebe amesiame yike wo nouveau la enye nouveau pe kluvi eye le kpukpu blaton vo atonliame eglobena ke kluvi menoa afeme da o egomenye bena
nenyi be me va Kristo gbɔ o la eye me de mɔ na Kristo bena wade ekpekukuma da le agbo me wa amegbetɔ de kpekpea ame ememetɔ de eleme eye ame ememetɔ ma yenye emɔ yike tutunami nenyi be bateria ekpea ele agbea ele awɛ bena enua emɔ la ɔtɔnyɔ de voa zigeria nyape bateria eku nyape ame ememetoa eku eye ememepe engine moteur ikele miame wona doa eku eye esi bateria kutala nuka natema wo nuka miatim awo nuka miatim awo elebe mia so bateri ma ikenye miape ame ememetoma mia tueva Kristo gbo eye fiesi ya Kristo atro diagbe bateri wa me eye le fiesi ya agbe agado me oke eye agbe wa nous adome nous yeye adome na ole Yesu penkome The fetters that bind us. Ekaike ocho blamia yenye miape nouvon eye satana ele kikiame eye gbegbogbo de kemelio ye wabe satana mekpomo alo satana o ma yo ye pon ko le gbegbogbo mamo eye ne le pone lo alo me pone wa yala afi ke wolea afi ke matema kwelo eye atem agbenade atem agble agbenono wa atem agble nuko atem agble nusianu nous pe kablami nous miele satana pe bablame satana pe ame babla dolele esi kamejare mikwa ame adeli nkeke gedo nyesi epe gedo nyesi okpo dolele le yepe kope ame dolele le yepe nutu ame eye etonyame ebe mejibe majo eye mave no agbele te peade yike dolele melu fi ke fu pepe melu afi ke ayadudu ade kemelu eye ojo eye eyi de tepema eye ebe dono la afia ebe ame gbojo ole tepeya amole apima ole kpefu le vevesese konyifa fame eye ame chichia biasebe fikaye ne cho afi ne choade vevesese me la fima wa dolele me la fima wa ebe elie ebe afi ne cho eye ne vado tepeya amole kpefu eye ole seveve ele fi achalo ebe anene ne maya metrojo eye egaide afibubu oga gbronya ma pepene eye le nuwa edo jesi benanuko te pede kemele kike amo benare lekeke anye tutudo ike ameho alo lekeke anye wopenu nyare doleleli fefeseseli konyifafali eye Yesu Kristo de kape yekweva yenye Galilea penutua ameikele ja eye ele wonunwe eye ele dagbele ameyo kataji abosamdu na Yesu vado gbo eye wopo potrua eyi mameye nouveau wadejo eye satana anye dale agbome eye ele kikiame yalo vola magano agbomu eye dolelea Yesu ayo dole Yesu penkome wo babla kata ekayo kata blawa le fiansi ya Yesu achokao nye kokutiao eye wa gble abosan pe do na de pepele agbome me fado do pe velia mikpa e ka ne ibe wa chuya ne ibe apetwa ade enuma okata yo temide anyi enuma yo kata le gble miape agbe enu yo kata webe miape agbe ya enye agbe masikoko mele nchiu nebe Yesu Kristo awonuma nuka ohia ehia Jose ikemie do de miape kachula jidulaji
na do xosi na xoesi na xɔ Yesu Kristo dzi na xɔ edzi se eye na nye benare nukɔ bubu aɖeke meli ke wona le dziƒo ate le dukɔ aɖeke me le edu aɖe me nukɔ bubu aɖeke meli le amegbetɔ dome yona bena miato edzi miakpɔ dodo negbe Yesu ƒe ŋkɔ la ko eye nagblɔ bena mesɔ agbenye de asiwo me Yesu nye tsa ƒe agbenɔnɔ fɔ bubu tsato la metsɔ kata ve na wo nye egbe ƒe agbe manɔ ameme alo mɔkpɔkpɔ manɔ ameme ƒe egbetɔa metsɔe na wo eye metsɔ nye etsɔme nya metsɔe na wo metsɔe de asiwo me tsa ƒe agbenɔnɔ wa egbe ƒe agbenɔnɔ kpakple etsɔtɔ ke gbɔna natsɔe asɔ de asi me na Yesu natsɔ agbo de Yesu si me ne le wesia vovokpɔkpɔ blibo asu asiwo mebere vovokpɔkpɔ blibo asu asiwo anye tɔwo anye vovokpɔkpɔ yike le blibo vovokpɔkpɔ yi dzim ne le tututua agede agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me azɔ le kpɔ nuɖuɖu nyuie ɖe le kpɔm ne le kpɔ ma na be ɖe wage ɖe ƒodo me na wo woɖa nuɖuɖua enyo otɔm nate ma ƒo nuƒoso tsi eyi ke me le se yeƒe ʋeʋea ɖe ele ʋe lilili vɔ la ʋeʋea mena ne ɖiƒo ɖa ha ne mekpɔ ɖiƒo na wo mikpɔa nuɖuɖua enyo ne le kpɔe kple ŋku ɖe mekpɔ ge ɖe ƒodo me na wo vɔ nuke la na bena adɔwɔamewoa akpɔ ɖo ŋuti o nuke hena ɖo ŋuti va na dɔwɔame o yenye be ɖe nakpɔ bena ɖe enua enyo na ye eye nado asi ɖa eye natsɔe esi nanɔ tsɔ anɔ ɖu eye lanɔ ɖum eye naxɔe ada asi ɖe dzi ɖe eyi ma me ye kuxiwa akpɔ ɖo ŋuti ne le se wo ƒonuƒo tso nyateƒea ŋuti ne se wo ƒonuƒo tso Yesu Kristo ŋuti eye nu yi ne sia edzɔ dzi na wo enu yi ne sia ebibi na wo eye ne le gblɔ na ame bubuwo enu yi ne sia ne le gblɔm na wo enyo vɔ ema mekpɔ he ɖo ŋuti ve na wo gake la wo xɔse wo dzi xɔse yike ne do le Yesu dzi eye ne nye be Yesu ye nye do ŋuti na nye kuxia eye ne gblɔ be Yesu anye ɖela nye Yesu anye aƒetɔ nye ema me ye yeƒe nya aŋe kɔkutsa ɖa le agbo me gblɔ amen gbagbe ɖe nam xɔse yike mieɖo le miaƒe katsula dziɖula dzi mina miakpɔ Yohanes tanyi kpikpi blatɔn ebe eƒonu ke esi wo gblɔ esiawo la ame geɖewo xɔ edzi se ɖeka wole gblɔ be o mexɔe se o le radio agba wole gblɔ be mexɔe se le kɔadzia wole gblɔ be mexɔe se ebe o nye ŋutɔ me dzagbagba ʋuu kaka va do ɖe gbe gake nye mete kpɔ ɖo ŋuti na kuxinyɔ vɔa azɔ la menye be Yesu ye ŋe na kɔkutsia menye be Yesu ye tso na kawo menye be Yesu ye nye ɖela menye be Yesu ye nye aƒetɔ enye ya lo mexɔe se esi wo gblɔ esiawo la mele kpɔ ame yi ke le yeƒe axadzi o lo mele kpɔ ame yi ke nye tsɔtsitɔ ya le axadzi aɖe ɖe makɔ asi dzi be mexɔe se fifia awo enye nyametsotso ame ŋutɔ ame ɖokuitɔ ɖeka eve etɔ̃ ene ewo blatɔn alɔfa ve alɔfa tɔn akpe ɖeka eye esi wo gblɔ nya siawo vɔ la ame geɖewo xɔ edzi si eye wo gblɔ le kpikpi blatɔn fɔ ɖekelia me tete Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi se la bena ne mienɔ Yesu me Yesu mexɔe se fifie Yesu mexɔe se vɔe nu ka ta ɖe gblɔ be ne mienɔ eme o mikpɔ na kpɔ ame aɖe yi ke agatrɔ anɔ yi ɖe edu yi ke me wòtsoa agatrɔ yi ɖe nu gbegble ma me ƒome tɔxɛ ɖe wo via ɖe wo dzi ɖevia enye tokunɔ eye meƒona nu po eye Mawu ƒe ame gã ɖe ele wɔ dudoƒomɔ nyakaka le woƒe dua me eye esime nutsua Mawu nyakaka la do gbe ɖa le Mawu nya ƒe nuwuwu gbe ma gbea
vanished away. et tokuku adzo And the deafness eye vanished away. maponu atsa edzo eye devia ɖekakpuivia atem asenu eye nusianu le blibo le yeƒe agbeme eye nutsu ma gbakple esrɔ̃a ɖe wokpɔ dzidzɔ ale gbegbe eye esi wotrɔ yi ɖe aƒemea eye woge ɖe aƒeme la woyɔ woƒe aƒelikawo va ƒoƒu eye woɖu azã wokpɔ dzidzɔ eye wosɔ woƒe legba woɖe legba to yo le sɔ bubu sɔ le na legba ma bena wotɔ le gblɔ be legba ye wɔ nukunu gã ma na wo esi woɖu azã ma kaka ɖu azã ma vɔa ɖevia to kuku gbakple maƒonu agbatrɔ va edzi nu ka ŋuti o elabena wosɔ bubu yi ko ɖo la sɔ na mawu gã wosɔ sɔ va le na atsi ƒe legba atsi ƒe mawu eye womeyi edzi o vɔa akpe na mawu elabena woya ne se gɔme elabena nukɔ wolɔ legba mawo katã wolɔ legba mawo eye esi woɖu azã vɔ kɔa ye kɔa wotrɔ yi ɖe dzodoƒo mawu nyakaka ye wova lɔ atsi ƒe mawu mawo wolɔ wo sɔ va na mawu nyakaka la ye mawu nyakaka la tɔ dzo legba mawo eye so ezã ma mea wogatrɔ do gbe ɖa la mebe eyi ke ɖevia edɔléla trɔ gbɔ ɖe vɔ ɖi wogba va eye wova lɔ legbawo sɔ va yo tɔ dzo wo eye ɖevia yeƒe to gbatrɔ ʋu eye yeƒe aɖea xɔ katutu ole ƒo asikpe le aƒea mea ƒo asikpe na mawu miaƒe mawua enye amlima mawu eya ŋuti Yesu Kristo gblɔ bena ɖi ebe yaɖe mi tso babla etɔ me mikpa ebe ne mienɔ nye nya me la ekema nye nusrɔ̃lawo mianye vavã esi ne va aƒetɔ la gbɔ la nanɔ Yesua me mebe ɖe nanɔ Yesua me eye nukunuwo nusẽ ƒe nukunu wola yi edzi ye woanɔ dzi ɖe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me fiasi ya atsɔe ke wo aɖe wo aɖe ga wo eye babla sia babla le agbo mea atso wo eye wòatɔ dzo wo meva ɖo ɖoƒe tɔ̃lia miekpɔ bablawo eye velia mieva kpɔ xɔse eye azɔ la miaƒe vovokpɔkpɔ nye vovokpɔkpɔ nye ablɔɖevi nyenye miaƒe vovo gbakple vi ɖe tɔ̃ aƒetɔa ana wo vovo na vo tso nu vɔ̃ si me na vo tso dɔléle si me eye na vo tso satana ƒe fuwɔamewo me miena miakpɔe le Yohanes tanyi kpikpui blatɔ̃vɔ adelia me eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la ekema mianye ablɔɖeviwo vavã enu yi gblɔm wolea ebe meɖe to nye ŋutɔ ɖokuinye dzi meɖe na nye ŋutɔ ɖokuinye eye meɖe na ɖokuinye medzi be ɖa ɖe miakpɔ Yesu Kristo ƒe nyatsiyawo ebe ɖe to nye ŋutɔ ɖokuinye dzi na nye ŋutɔ ɖokuinye eye magblɔe na ɖokuinye eye ebe ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la ne vi la wɔ ma ablɔɖevi la manye ablɔɖevi vavã gblɔe na ɖokuiwo eya ta ne vi la wɔ ablɔɖevi la ekema manye ablɔɖevi vavã gbagblɔe na ɖokuiwo ke eya ta ne vi la wɔ ablɔɖevi la ekema manye ablɔɖevi vavã. Minya yaɖo yi ɖe míeƒona nu na mía ŋutɔ mía ɖokuiwo ye mabe wole ƒo na ɖoko ye lebe le va nɔ anyi eye ememea ne le nu nya gblɔm na ɖokuiwo medzi be makpɔ dzidzɔ enyoe ame tɔxe ɖe menye ame yayra menye gblẽ na ɖokuiwo vɔa ɖe ne le gblɔ be nu kata nu ya le dzɔ ɖo dzinye ɖo
oh me fodi ye ameti amegbem mereke melona nyanye gbo nelele nyama glom na dokiwa na nye ame wo nubla nuto voi nenyi be ne glo nyaya na dokiwa apeto apenya ebede to ebe nouveau so esimeye eyata ne villa womi ablo de villa glena dokio blobe eyata ne villa wom ablo de villa manye ablo de viva van glena dokio la eyata ne villa wom ablo de villa manye ablo de viva van fiancia apeto adokpeji la gbome minya menana mi da sedidi to enu yo ma wule wo eye gbakple enu yo ma ujava wo enu yo ma wule wo nutuade to Abuja ekpo doyoyo to tension pe dolele asime esime eko apeto Yesu Kristo jisefo apeto ayodone mikwa ne seda sedidi leftepe ya lefiansia mina ne nutuya cho Abujari yento ne gbenami esime Yesu va eye wotukai nenema tututu Yesu atuka ocha. My name is Francis Wobele. Yepenko yenye Francis Wogodu. I just passed Yecho Abuja judopomo nyakaka yike olewo ye me yecha yekpo gomele ye pastor ekpoi ebe ebia sebe na de ye kwa sebe mawu atema wona de na ya ye be ye wo bia ebe na ye nefa keke gbato ye va esime pastor kumui eto mawu nyagboklo eye ele klobe enu yo kata blem nyape lamea be enu ola Togo ola jo eye jo yepe taji kaka soide afogomea I can walk, I can raise my leg, my hand. I can do everything. Be that date in hand. Cho gbe magbe yike mopa me ato gbe da leta ye kwese ye khomawu pe mawu jisi eye jutopomonya kakama eye tayo wero eye cho gbe magbe kakava na egbe a ye kpo katutu eye yento ye chite ye le so asoli mawu ewe nae ela pena mawu ewo moyanu de nae me kpo katutu wa do peji la gbo mele Yesu pen comme azon de tugbivire ele yepen konye beka midasi beka nto na wa gblo enu ike mawu penu sen ewo le yepe agbeme eye nu matutu ike mawu le yepe agbeme a fiansi ya mawu aka wonu kunu gangan la gbo mele Yesu pen comme Rebecca blenami enu ya peto awa blenami yepen konye Rebecca pam ye dakpena mawu le nu ike mawu le pe agbeme le epe ike fa ya pe dinu wi de keliame le jutopomo nyakakame bena mawu ede cho le gbe magbe ike le nye myself and the house, and then I went to the bank. From the bank, I noticed someone was following me. Ebe ye kudo jesibe amede ploedo. The heart of the town. This impression was still in my heart. Eye se sele la mema ele ye pe jime ekpe. To run away from Hans way, and I blanked out. My daughter Rebecca. Ebe ye pe vi de tugbivi Rebecca ejo la pe me edogbe eye ele chayo megale pe o fois yo yi mawu gbo yo kwesebe mawu awe eye abosama alakpato ye eye ele donku da sedidi de tinai le novinyonu de didasia le pema mem tututu ye dom ebe da sedidi ale globe wo le novinyonu asoyi de tepe jitide ebe da sedidi ma yesia ye kwesele pe jimebe na ye be de tugbivia me ko na de keme jodejo be mawu adegbe mo ne wa gbo agbe I tried to escape, but then I was drawn back. Ebe
ye jagbagba si leyi voa ye ogbona ebe ye matem ato One night, someone tapped me. eza de kamea nade va jode yeti obe fika ye necho lebe yeso just nko de yebe kanye Rebecca ebe nuka wonne le tepe ya be tepe ya amefila we yefi ye ole globe tepe ya menyo kro amejesi de la si onemi ayo a ye yeso ye dada pe phone number kapo mo jesi sona eye oso esodo ehume sofa ejugame eye oglona ebe ye nejo esi ye Driver, please, where are we? ye bia driver sebe o fika e mielo ye Oyo State. I said, wow, Oyo State. driver benare oyo state ema yojole yo vatepe ya ebe ye da pe na mawu ela be na mawu deye le amemo yike leye ofinye yi na be wa va wuya mawu deye le wo pe alome ye mawu hoye gbova I'll take you back. ekplo gbova Not only back home, menyi be ekplo gbova ape dede koyo voa ekplo gbova jijo popo me ekplo gbova jijo aseye chocho me jidudu me ekplo gbova toyoyo me ekplo gbova dede popo me ekplo gbova katutu blibo vovo blibo dene sogbe la fima me la merejim la fika nelo mele jinyonu mala ne sogbe a your miracle time has come. wonu kunu pe gapopo ade Salvation time de has de come. popo pe yi yado Trust in the Lord. eye nele ko apeto Yesu jisi eye ne do jire apeto Yesu nti a eye ne gbobe apeto Yesu ewo ko enye de lanye ewo ko enye apeto nye nele gblone a gblone be Yesu fiesia na nge nu fo pe kokuchi dale agbenyeme eye Satan apenusia ade dale agbeoji eye dolele po me vide pepe a dolele po me vide pepe nu de pepe yikenye gbojo le la ome ade dale agbome mia bobota eye mia nuku Has come. apetola eva be watuka o gba atuka o chonu fun osime acheke wo eye wa nro nu ko o de agbegba le melejipo amesiame si ayo apeto aponkola Will be saved. a wa hone mia bobota eye mia nuku nele di dede popo ya That forgiveness. nele di chochoke ya You want that freedom. nele di katutu Vovokpɔkpɔ enu iwonto matema wole doku osio wonto de matem adu agbenono fon di ma ikele mo matem adu ejo vo Yesu Kristo vado azon I forgive. eye Yesu glo me cheke o ebe me tuka o Yesu be me yodo o Yesu be me de o Raise up your hand there. na ko asio ijile te penele eye na glo apeto meleji wo hoho apeto meleji be na cho nouveau nyokem It is so eye simple. neibe elejade konene made nukata ma weha wela nukata ma hwesi o neibe apetoa bakple yepe nu blani kpola yepe nu blani kpokpo esi wonye delata ele kpo nu blani na o eye wole blobinade o kwa siji la kwa siji ne na so de Jesi do ki obenade yeleji yepe chochoki yeleji yepe dede kpokpo ko asiwo iji le afi inele tepe sia tepe inele eye nele monya sem nele sem le radio dia nele sem le phone dia alo nele juta nele tepe vovovo eye nele monya sema eye kwasi iji wo de kpakpoa fifi benyae Raising up your hand. eye nele ko asi iji a chitre la fi kenele chitre na Yesu ye nukpebe nyare kemelemo Looking around. ye mavakpo nti avakpo anye kokoto avakpo be mekale kpomu awo In the midst of people like this. abe nyere kako nye nufon la la me gbogbo yo to me nyatepe ewo nye nufon la eye na prope apeto
me jesi enyenye nouveau la me le di wo chochoki nyento nyematema so nouveau kedokunyo nyematema a na Vovokpɔkpɔ dokunyo Yesu wo de kape ko atema wenam me hia de kpɔkpɔ eye nyento nyematema de dokunyo Yesu me kwesi eye me dasireji bena wenye de lanye titre le tepe kenele maune yirao ne kpoto le tepe ma ne le tame bumbo kafia ne le ngle dengbo kafia ejibe ya de oyela ejibe ya so nouveau oke oyela ko asiwo ji eye na titre le tepe kenele eye na be jipo na nye benari ne le de kpɔkpɔ jim eye esi ne titre ya between you and the Lord. Tell the Lord. Ble le wo gba pe apeto adome de glene be apeto nous vont la emenye me le nous vont pe bablate me va gbo bede na tout kam Yesu me hwe eye me dasireji bede me khodiose Yesu me khodiose cho nous vont yokem dakpene eye na glone bede I will not go back. esi ne dem fifile nyema ga troyi de khede de nyagbo nyema ga troyi de nu igbo megbe nu la nyema ga troyi egboko ma to gbeda pere nti o fofo le Yesu pen come mi kho wonu gbedodo la jisi bena amesiame si ayo apeto apenkola agbo dede esi awe nye ameyo ko wo pe asiji yo le globe Kristo mi le jibe na nyemia pe apeto na nyemia pe de la eye me jesi menye bena magbe ame adeke o apeto le wonu blani kpokpo me le wo lolo me gbakple wo amenu fefe me la de wo dometo de siade na kasi wo pe agbe o nti eye na tro wo pe agbe o eye na Vovokpɔkpɔ wo be wo pe fon bubu na de dale wo pe jime do pe jijola gbakple nuti fafa gbakple nu senke na agbeyeye le de kpɔkpɔ me tue na wo dometo de sia de fifila akpe na o fofo le donti lata le Yesu penko me mie do gbedale amen. Amen. Ne kwa dede. Esi ne kwase. Esi ne do jide apeto anti. Ne kho apeto Yesu Kristo pe nya oji seta. Ne kwa fofu. Katutu swasio. Ocho nouveau oke o. Ocho eke o. Eye ne kwa dede. Eye ne zuma uvi azon. Eye ne gede maupe pomeame. Esi ne gede pomeame maupe pomeame ta. Pastor e gbagbona eye wa do gbeda le miata eye mia ho mia pe nukunuo esia enye gome popo tokhede bena na kpo dede eye na gede maupe pomeame eya enye tito na ameyo le fiadupe amefo eye wonye tito na wo ike gede me fifi yeye na so alome kapomoviwa eye na yo blase que voton na de ko plene blaton voni eye na nanko ple phone number o kapomo jesiwa na ne eye koy menelia na cho ekperenchi be wa ekperenchi o iko asiji eye ne de ko ofia jipo bena eye le ti Kristo pe koko Kristo pe de kpokpo eye odo gbera ple wa so alome kapomo viwa eye na yo let the writings be eligible. Na yo eye na nko ple ekoy menele ple phone number wa be wa kperenchi o na yo blase que voton na de ko ple ne blaton voni elevevie le cho agbo na Yesua enunye to e onyene wo chatanyo to e mane wo novi so alome kapomoviwa eye na yo alo na nglo message doda 93 04
38. Blâché que votre n'a de que pleine, blaton voni, le fiancé a wonukunu a vanao, eye kulbakuloto a zazoli, eye jijo a grede a gbome, le fiancé a, elle a pena a peu toi, elle a sikage nutiu. Eye wa chokao dale agbome eye wa ngekoko kata dale agboji Yesu de kape yewene eye to nu popona apetoa na yide gbedodo dame eye na gbona apetoa be apeto fiesi ya tonye doyoyo makpo doyoyo kokuchio kata ange da le agbenyeme yigere gbedodo dame eye na no mokpokpo me apetwa la sikagenti o apetwa le doyoge o elebe na honude na honade cho apetwa gbo nade ike watem apuasi nade ike watem akpo elebe apetwa na we le agbome ne cho agbo na apetwa fiesi ya meganglebo cho alome kapomoviwa eye na yo eye na nanko pleko imenele fono bawa kapomo jesiwa na ne eye wa pede nutiwo novi ide gbedotorame gede gbedotorame kachuchu cho babla pomeviton. Make sure that the writings are clear. Ide gbedotorame eye na do gbera information that is needed. Kao no cho kokucho nenge If you are watching online, kokucho nenge nous vont pe kokuti nous vont pe kayo blami nous vont pe kayo blau do gbera be kao no cho Yesu ye ko cho na kao Yesu ye nge na kokuti ao ide gbedotorame be kokuti de pepe nenge we so agbo na Yesu le fiesi ya yo a levevier blessé que voton na de ko plene blaton voni na yo eye alo na tem anglo message adoré 93 04 38 blâché que voton na de ko plene blaton voni nko kapo mo jesiwa ple ekoi menele nangle le message me adoré phone number yomelia blâché que voton na de ko plene blaton voni. Thank you very much for the work that you are doing. It's very, very important. Make sure that those names are written in and the numbers. Hoejise eyenya mechu na kame eyenge na kokutiao eyenge na kokutiao dokpeda ho Yesu jise Yesu amole tension do ye ne choka ne tuka obafo ne tuka ope alo tuka mle fiesia fiesi ya tonye ne kokuti ao dolele pe kokuti ngejo ngeda la gbenyeme kokuti de pepe Yesu yengene ye chona kawo mo pa me agbona pastor eja trova sandea mo ko maujisi bonu ku yo gba o lavu nuku vi agba mega pona mo akponu blibo to achitre ye wazo nukunu tohe asosio jirado kyodo nukunu wa
fifi ye eye wo ntocha na didase wo cha na miakpo jijo perenti o apeto apenu se ele sodem le chukwame ele sodem eye atukao a nukunu pe jesi le nchinye nukunu pe jesi le nti o wo do jesi o nukunu akpo ategbo o nukunu pe jesi le nti o. Let's be fast. Fiesi atonye dogbera ide gbe dotora me toyoyo nyeto le fiesi sia nukunu Their telephone numbers, enyeto le fiesi a WhatsApp numbers are clearly written on the slips. ho Yesu jise esi wo gbro esi ola amegedo ho ejise ho Yesu jise ho Yesu jise ho ejise ji hose nenu asi o ho ma ujise ho Yesu jise eye gadede doyoyo aswasi o enu miede le moji gbonana o nukunu de le moji gbonana o nukunu de le moji gbonana o jiradoki odo mawu jaka sinchi o wo ikele lo mejuame le radio agbo ne le toji fifila apisi afike ne le gbenyesem Wherever you are, afisi afike ne le no mokpokpo me e no nyade gbrom na petwa blonyade na petwa blonyade ne I can see. Thank you. At the middle. Thank you. At the right hand. eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la wo mi ablo de vie At the back. Yesu wo ma ablo de vie mesenya ewenye nyatepela Yesu wo ma ablo de vie no vi dogbera no gbedo to dame no gbedo to dame. For all our brothers and sisters that have come to the Lord from the beginning of this program, the first day, the second day, and the third day. Blonyade na petwa ma glorio Yesu mega tonchinyo. Thank you very much. Yesu mega tonchinyo Yesu don kuchinye. Yesu me khojiose Yesu de tolele ada wo ma blood de vie tolele alem kluvi pastor doctor WF Kumui etrovavo kafu na ma uhu God is asking you. mawu le nyade biamu olo bede de ne na kpoto yo fiesi ya It will happen to you. afa me now The Son of God, mawu vila our Savior, miape de la Lord, apeto doyola katula will touch your eye. akasinchi ofifila la fi nele esi na se amen kpotokpoto ya na nyebe owe na ifo efa menahi eye afisi afi kenele radio gbanele nele gbe asim afisi afi nele le hareme le afide mi le asaji alo mi le konji afisi afi ke mi le mawu penya nusa penya adegbo esi na se amen mamletwa na todo ki okpo e la pena Ewe&FR eye na didase eye ameyo le radio gbo mele gbo la o dase didi ne jadi dase kwa si de kaiji eye na sofelia dade dokioji afi ke dolele ale now amen kpoto ye mi agbloko amen maye na agbloko ye nu si anu adoko dale la ome fofo le Yesu pen come You are the same. wenye eya make echo You say, egbe sayide mafo me ne gbobe mawie menye eye nyemetrona o apeto Yesu dela gadela katula amei wona nukunu ewenye ya make choivai egbe sayide mafo me eye enu ine wole gbedegbe nkeke ome a enu ine wole choivai a apeto miekwese be ne gale wo ke pipila Lord, apeto
amesiame yike adikade le yepe akpeme nukuvie gba etokuna meya enumapoya apeto gbakple wonusea kasi wonchi eye na yodo le Yesu penkome ame yo feto metena agbon ame yo po le jimena ame yo ope afoa etidome ye afoate ye ame yo odovo ame yo akplolu le wonchi enu tete de le wope nu ti la pete pede apeto nu tete mane dona la fima le Yesu penkome dolele yikele eme enye domadamada abivon maku cancer hotoyoyo le Yesu penkome dikanaku pedoa hotoyoyo le Yesu penkome yomekpe hotoyoyo le Yesu penkome with all the attendant pain. Dans le verset dekpekpe ike le lame me do gbeda be abeto ne wo nukunu enu wawa pe nukunu benade lame nutinuma yike le tepema egble ekuwa me do gbeda be abeto ne diagbe me le Yesu penkome abeto me do gbeda be ameyokata okplibo ameyo akpade ka tutuna o alo opopuonge me do gbeda abeto kasi wonchi yodo na o eye epungengo ne cha eye na nawo nuse ne gene wopelame wa chitre e wa sasoni le Yesu penkome Whatever the name lekeke anye dolele wa penko lekeke anye dolele ma aleke opona nu posonchi me glonu sepe nyadenchi de akpome hodoyoyo le Yesu penkome la fille ameyo le radio agbo ameyo le téléphone ji ameyo le juta le tepe vovovo yo chaka bakplemi bakple kose bakple jikose nukunu ne va me le tepe si atepe ma upe nu sengan ne dedo kufia le afisi afi apeto do peji la gbesi agbeme so nu koko so de amesia mepe mo da sedidi ne gede nu mesia nu me akpena apeto la bena me nyebe le wefo le Yesu penkome me do gbedale it is done. Evame You got it. eso asio Take up yourself. do ki okpo eye na kpobe da sedidi gede pa gbeme nele kerentia na yo placer que voton na de ko plene blaton voni eye na dida se eso asi ovo do ki okpo nukunu ava dovo apeto akasinti ovo do ki okpo eye nele do ki okpo eye ne kpo nukunua na do wulise de la paix mebe alléluia eye na so alome kapo moviwa eye na yo placer que voton na de ko plene blaton voni da sedidi pe fiancier yalo da sedidi pe fiancier ma u pe nu se kanti ovo ma u kasinti ovo ma u apeto ayodo ovo do ki okpo eto ekuna me asame tempo na nupoa ponpone ela segbe eye wa ponpo ela bena apeto akasinti vo do ki okpo tension posa ye akpa de ka tutuna o azonli zo agba so achima pugbe eye na zo azonli ela bena apeto awevo nukuvi we gba ye megate pona no no vichite eye na zo azonli ela bena nukpokpo eso asi ovo nukpokpo so asi ovo nu tete ojo nu tete le lame nu tete la forme nu tete le tepe si tepe ojo apeto adagbele nchu yo eye na trida se blaser que voton na de ko plene blaton voni na tema dida se na tema le do WhatsApp ji eye na dida se doda na kafu ma upenko ate bubu ma upenko nchi apetola ewe apetola yodo do ki okpo
do dokiokpo apeto ema ewe apeto le yodo amede la pe amede le kwanji etitre la amede le kwanji etitre ele so asoli apeto tro wo nonome megale abale kene le chano titre la bamachi titre eye na so asoli eye na do ma upen koreji nukunwa ya famefo apeto la wefo ewefo jijo nous koko alogbo nous koko di ntifafa jíjọpọpọ apetwa degbo apetwa kasinchu afisi afi kenele le so alomeka pomoviwa eye na didase megajolo yo eye na didase brasser que voton na de ko plene blaton vonyi apetola yodo etukao kokutia ngevo and then you will be given the opportunity to come over and share your testimony with us. Da sedidi pe gameya novi mau wenavo apetola yodo no konukunu avo ewele radio agbo ewele afame ewele konji ewele fame ewo ike fiti afinele mau kasinchu apetola na fofo nevo megale kokuchare keto megale babla mateo dolele pe babla megale dolele pe babla keto so alomeka pomoviwa na tema o WhatsApp adida se akafuma upenko blase que vaton nade ko plene blaton voni apetola wevo esi apeto aweta yo eye na dida se mi akpo jijo pedenchi dida se eye na do ma open courage ela bena da se didi agera gbomevo apetola wevo no tro no megala abale ko le sano do ki opo zon titre apetola e dagbelenchu ne haya check it up. All that you want the Lord to do for you, he has done it. And you will see the miracle. As soon as you see, please start coming out to the front. You'll be directed with Nene do ki okpola zona vango. Eye mi anomo nkpokpo be na adi wodasia. Praise the Lord. Wakafu apeto. Praise the Lord. Praise the Lord. Check it up. Eya tami do mi aroki po. Miele mokpom na mi be mi asonvo. Ne apeto yodola. Ne apeto chukaola. If you are blind, ne nye nkugba tola. Wo nkugbala. Wo nkuela be wo nkubuwo. Eye nenye bafa alo tepereka chuchunola dodo ki okpo do afoma po ejo amesi ko ye bafa la chikpo na son amesi ko le po la le sonson la afeto kasi onji mau venuo mau po nubla ino afeto fonami eye amesisia elegio eye afeto ewevayi egale wom egbea eye amesiko metenu pomola amesiko metenu semo amoko metenu pomola humiaba nko mi akpo metele nu sem chaola eye mi pona tokuno wasenu eye nene horun kula vango blolao one do po eye wa no mon popo wa dogo wa va wa ma wa peda sedidia gba plimi miele note po mi afisi ke mielea miape toporo to kata mieva
elabe ma wɛ miame si ko le Togo nyigba la tso ka région me va lome ƒe dzufia me mi le aƒe me ya mi le tsɔtsi kpa me ya mɔkpɔkpɔ woga nye na mi wotrɔ ya be mi kpɔ gome le dzotoƒo mɔ nyakaka gã sia me eye mɔ ƒamea ɖe gbe fam nuwaɣlawo eɖe nuwaɣlawo ɖe go ne mi eye wòdo gbe ɖa ɖe mía ta abe ale si ke mɔ ƒe gbɔgbɔ nɔ eya ma dzi eye ne do gbe ɖa nukunu kple dzesiwo dzɔna la egale dzɔ wòtrɔ ya nukunu kple dzesiwo le dzadzam wòtrɔ ya ne le aƒe me wo aƒetɔ aka asi ŋuti wòvɔ ne le tsɔtsi kpa me wo aƒetɔ aka asi ŋuti wòvɔ ne le wò dɔwɔƒea ya aƒetɔ aka asi ŋuti wòvɔ afi si ke ne kpɔ gome le dzotoƒo mɔ nyakaka sia me la aƒetɔ ewɔe na vɔ eya ta do ɖokuiwo kpɔ ŋkugbatɔ ne nya wo ŋku ʋu le Yesu be kɔme bafa ne nya wo afɔ dzɔ le Yesu be kɔme kplibɔ be dɔ ne lia wo afɔ alo alɔ si ke kple wɔe dzɔ le Yesu be kɔme dɔnɔ ne nya ne kpɔ dɔyɔyɔ le Yesu be kɔme eye Mawu ƒe ŋusẽ ele agba sam eye wo kaka ɖe Togo nyigba dzi kaka ɖe Togo be dzoa me kaka ɖe dzufia me kaka ɖe région me ekaka ɖe aƒewo me ekaka ɖe tsɔtsi kpawo me eye ame sia me kpɔ gome le nukunu kple dzesiwo me eya ta mi le do ŋusẽ miava miava ma mi ɖe ase ɖeɖiawo. I thank God for the salvation of my soul. Me da kpena aƒetɔ eye me do da kpena Mawu le dzotoƒo mɔ nyakaka sia me eye me fɔ fu la efu nye ge jetɔn eye mi do gbe ɖa be Mawu nye teƒe wɔla eye esime ke mi wɔ scanner nam la nu sia nu le nyuie eye edzinu mamlea me that I will do evacuation, that they will evacuate me because of the bleeding. The bleeding was much. Eye esime ke gamesu nam la eʋu nɔ kɔkɔ le ŋuti eye wobe woakɔkɔ mi kɔnyi kabakaba eye me xɔmawo dzi se eye me kpɔ gɔm le dzotoƒo mɔ nyakaka to nye kaƒomɔa dzi androida dzi eye mie kpɔ gɔm le ibada ƒe dzotoƒo mɔ nyakaka me si ke wɔ le dzinu gbãtɔa me eye le dzotoƒo mɔ nyakaka me la eʋu kɔkɔa nu tsɔ eye esime ke metsɔ dzotoƒo mɔ nyakaka sia abe nye atsike nunu ene. That last month dose, that 28th after the crusade, in the midnight, my baby came. That was eye le dzotoƒo mɔ nyakaka me la le ŋkeke velia mea me dzi evi lo wakafu aƒetɔ mi kafu aƒetɔ. The Lord
Après toi, ma fait nous c'est là. Nene ho maudit c'est là, ma fait nous c'est là. Wado, miekwa, fugene jeton. Homo dise, odogberala, tro fofuye yare. Guy, le odo up and below the baby. The third scan, she kept believing God at every GCK. Elle juto pomonya kaka de siare mela. Fibro okwa fibrom na novia fibroma ke le juto pomonya kaka mela fibroma ejo fibroma omega kpo ma ochuke azola mi akpo be ejivi elle la lome nyonvi wonye oji ma ochuke le flibom pe dolele asime. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Yesu du Santanaji. Alléluia, Kafumao. Alléluia, Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Yesu du Santanaji. Alléluia, Kafumao. Alléluia, alléluia, Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Alléluia, 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 Kafumao. Yesu Santanaji. Praise the Lord. Wakafu apeto, yakafu de la Yesu Kristo, novinho, jile jonyebe, men notele mauvio de mar de gbefan, maupe domeyonyo le jinu sike va ilame, le jinu amea, me vale, veve sem le nye akpareka, nye emiokpaji ba akpareka, esime ke me yide konja, dokita tona me, klibo be doema, ekbona, me tona busan bena ne time gbeva, me kwa goble juto pomonya kaka. Immediately it is 7 o'clock. I will call my 2 children and say, come. Vinyo va. I said, this is 7 o'clock. Pastor has started message. Pastor la tomonya kaka. Quiet. Nothing we are hearing. Immediately it is 8 o'clock. Vinyo va kwa. Pastor le monya blon. Mi me si radio. Mi me si telefono. Mi me si nale ko kwa. Mi me le nale keso de vinyo yo lo pom. Nene mamie komie wo ema. Obe de ko le foro. Maintenant novio bena me kpo doyo. Jora gbela de mi atema church ya. Matema a tite ablata doawu. Me zon abe fianyo no church. Me se pastor vegbe. Novio egbe ara mele okay. Wakafu afeto. Praise the Lord. Kafu ne afeto. Mia novinyo nsi akpo. Ekplibo la pareka. Miekwa yepe. Nudu miolo amegale kome chinyo. Ke homo jise. Se MKP jutupumonya kakala. Le monya kaka peji yimela
Sereka ochochonao esimeko le monya semla le radio a ochochonao eye ke esimeko chochonao la wo le mau oga homao jise eye herself and her family members firagbe memeragbe la omenajo wabe ekwamu le jutopo monya kaka ke ne monya pe yi sula egbona be amen eye honesene ebe jime ebe susumo be na mo family monya gbon le yi same egbona be amen eye esimeke wono eji honsemla miekwa mau sike choju topo monya kakavala ele dowom mau lezodem eye ewo troyala ohana di wodasia. A child was given. Paralysis God. Eye le wo troya yin wo tro pebo pupo jo eye mie no te po be na di wo da se la be mia be mawa kasincho la fisi kenele ma o fe gbogbo e la gba sam le tepe sa tepe bodo yo o poto troya dodo ki o po eye na to eye miele da se dio jim wakafu afeto novio mina mia subo mia kafu mo gbagbe nkonye azoma goodness eye mekpo ho to mo ba me via me nu na never jo gajin eye nyematem agbale sike nu ajo de chin eye nyemanya sike nu ajo from time to time it manifested in my office. Some people in the district church could tell. Enya enu avana jonale jile dome church pa me ha jonale enu awona eye le dodo siamela le jutopo monya kakabe nkeke mamle jira ebe afisi ke wo dolele ale la dasira fima eva do jesi mena mau si kenyu ban polala ede nume nyenume vevia katada eye me kpo pola ka va gbo ele edro fo odo gbara tanye eye told me that it's going to be over. So I am me jime mbate pesia do gbara edakpe na ma o se ke kasinchi o chukam. Praise the Lord. All fetters, all afflictions. Veve se de siare la mo pense deda. Of total emancipation. And it is indeed a big emancipation. This is a testimony of one of the group pastors from Owerri, Imo State, southwest Nigeria. According to him, he was kidnapped last Sunday. And after the prayer of the man of God, on the first day of this crusade, the total emancipation, Nuka jole juta le jutupumonya kakagasiame. All the kidnappers, according to him, almost all the kidnappers surrendered their lives to Christ after they were preached to. Indeed, Amesiko ole noviala boyo ave wila mau nabe amesiko ole na mebe wuna moho chowa bagbe na Yesu eye novi de kala ebe ye le veve semle angome eye otonebe akprolipe edoe ke le maufe ame ape gbodora megbela akprolia ejo eye esia han echo Mary Godwin
lebe da se dia noa eye pe dome abele sike ina dope kokokoene eye ye nunane eye enwawe abe odon rumenene eye esimeke ide konjo tore bena abile podomene use eye le mo pa me ape gbodora megbela use pe doa ejo eyovo eye mie chestia Ruben edida sebe alesike ma uyodo yesonchwa ekplebo eye womle la baji ke le yepe dasidi nla yo no connecté le juta le jeji mokpo nuoji eye le ma ope mi ape gbodora megbela eye on va deux aller si que non mais les pola va de sibena azon atemazon ateve achitave daido nous science que mon a chola ele wo mazon. That's what it is, a celebration of emancipation. Esienye Vovokpɔkpɔ pe jotopo monya kaka pe jijokpɔkpɔ mia ede Senegal mia ho sia cho Otechola an eglobena with a very serious health issue mi that can best be described as multiple medical complications, but according to le dokita pe numokukuanu la but the story changed at GCK emi ekwale jotopo monya kaka mela le after connecting esimeke novia pogomle juta pe monya sese omela novia vo blibo ke esiamia ho Ethiopia Addis Abeba nyemese gbe anyo wade gomena mi agble na mi emegbe አዲስ አበባ ነው የምኖረው እና ለረጅም አንድ አመት ሙሉ ጡቴን ያመኝ ነበር እና በጣም ሲያመኝ ብርድ ሆኖ ይብዬ ጤና ጣቢያ ምናምን እየሄድኩኝ ማስታገሻ ይሰጠኝ ነበር እና ያንን ማስታገሻ ውጪ ልክ ሲያልቅ ህመሙ ይጀምረኛል እና በጣም ነው እንትን የሚለኝ የሚጠዘጥዘኝ ይወጋኛል እንትን ይለበልበኛል እና ህመሙ በጣም እየጨመረ መጣ ጡቴም ከፍ እያለ መጣ ግራን ጡቴን ያመመኝ ከፍ እያለ ከእለት እለት ከፍ እያለ ልብስ ሁሉ መልበስ አልችልም እና በጣም ታመምኩኝ አመት አካባቢ ሆኖኛል ከጀመረኝ ሆስፒታል ኤምአርአይ ማሞግራፊ ለመነሳት አቅሙ ስላልነበረኝ miele no te kwa mi beda sede dio Togo vio miele no te kwa mi da sede dio ne da sede de mi asila mi ide paso gbo mi amesi ko po gomele joto po monya kakale church po mela ne ma okasinchi ola ide paso gbo eye na amada sede dia agba ple eye wa no mo npoko hana de da se abesi ke amole wom le juta ene ma one irami በሚቀጥለው ሳምንት ሲመከ የኘን ተፖላውታ እዛው ጋር እንደዛ ሲባል አመንኩኝና እንደዚህ ከተባለማ እግዚአብሔር ከተናገረኝማ በቃ አሁን እኔ ሌላ ሰው የለኝም ገንዘብ አውጥቼ መታከምበትም ሌላ ማረግበት የለኝም ልጅ አለኝ በህይወት መኖርም ፈልጋለሁ በጡት ካንሰር መሰቃየትም አልፈልግም ስለዚህ አመንኩኝ አምኜ ደክምና ሄድኩኝ ማሞግራፊ ተነሳ ውጤቱ ከ10 ቀን በኋላ ነበር የደረሰው ደውለው ጠሩኝ ይሄ ጄሪ ወረቀት ተቀበልኩኝ ውጤቱ ነፃ ነው የሚለው ኖርማል ነው የሚለው በየአመቱ ቼክ ማድረግ ትችያለሽ ተብዬ ይሄንን የምስክር ወረቀት ማስረጃ ተሰጥቶኛል እና እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቤት ፈውሶኛል ተጠቅም ያለው
በፓስተር በሚያገለግለው በሚሰብከው አንድ ቀን እያመመኝ ነው ጡቴን ደግፌን የመጣሁት አንድ ቀን በሰማሁት ቃል ለበሽተኛ በተጸለየው ህመማችሁን አታገኙትም በተባለው አመንኩኝ ተፈውሻለሁ ጌታ ኢየሱስ ይሄንን አድርጎልኛል አመሰግናለሁ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ Hallelujah. Our sister named Totale Kebede. She's from Kera area, Addis Ababa, Ethiopia. She's very glad to testify what the Lord has done for her in this global crusade. She says she has been suffering from breast pain for almost a year, and it was increasing. Her breast was growing even in size. The pain was, there was lumping there, and the pain was severe. And then she couldn't go to a hospital because she couldn't afford the money, but she had to do some checking. And it shows that there is a serious disease there, sickness there. But she came to this global crusade, and while the man of God was preaching through the word of God, the pain right there stops. It stopped right there through the word preaching. So she told healing is through maybe anointing or prophecy or through laying hands, but that time her experience was different. Through just the word preaching, she received her healing, and she returned back to do checking the same place, and the result shows, as she's showing it, it shows normal, and she's free. The mammography result is there. They told her she's normal now, she's free from that, she can come and do the checking every year. And she wants us to thank the Lord for this great thing, because she says she's a mother of one son and she didn't want to die. She was so much worried that it could be a cancer, but the Lord has delivered her from all her fears and pain through the preaching of the word. She wants to return the glory back to God. Hallelujah. Breast lump completely disappeared after the prayer of the man of God, with evidence that it is done. And just before we go, we have this Lucy or Sagebe. Hafi mia ajola mia sesiacho Lucy Odo State. Alesike mau yodoe. Eye pan kuku pe do no eya manchi ke le mo fa mi afa gbedodo ra megbela edi da sebena ye dodo ku ipola asm be dolele ma alo pen do be dolele ma katajo miatro ele joto pu monya kaka pe rupia wakafu afeto baba wakafu afeto kafu na mau ele Yorùbá gbedum emegbe wa gbe na mimia a de gomenemi mo wà nínú arthritis tan pè ní rheumatism fún odidi ọdún kan àtoṣù méje gba tí ẹsẹ̀ mi ti wú rọbọtọ odidi oṣù méjì ni mo fi ń rákòrò nínú ilé tí n bá fẹ́ lọ sí tọ́ílẹ̀tì màá rákòrò tí n bá fẹ́ lọ ṣe ẹnìtì màá rákòrò ṣùgbọ́n sí ìyanu Ọlọ́run mo wá sọ fún àwọn neighbor mi mo ní kàn jọ kàn gbé mi lọ sí crusade tó wà ní church ìwà tó wà ní àdúgbò wa ọba ṣàgbà mi wá ọ̀kadà yẹn ó pọ̀n mi dé church ńjọ́ yẹn nígbà tó pè mí dé church ìjọ́ Thursday yẹn
bí bàbá ṣe ń gbàdúrà ní Àbújá báyìí ẹsẹ̀ mi kàn ń ṣe kúrọ̀kúrọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ bó ṣe wúrọ̀ bọ́tọ̀ yẹn ẹ̀dẹ̀ mi ó dẹ̀ fà bí ìgbà tí gbólóńgbóló bá bẹ́ mo ní Jésù lolúwa o àwọn tó wà ní chọ́ọ̀chì ń bẹ̀ ọ́sà pẹ̀lú màmá akọrin tó wà ń bẹ̀ wọ́n bá súré dọ́dọ̀ mi màmá kí ló dé mo ní mo ti gba ìwòsàn ìpele àkọ́kọ́ nìyẹn ìkejì crusade tó ṣẹlẹ̀ ní Port Harcourt ọjọ́ Monday yẹn ó kù bí ìjọ mẹ́ta tá a máa lọ ní ìjọ Monday yẹn mo ní láti lọ múra Bible study mo wá rí i pé orí yẹn ń fọ́ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo ní àwọn aṣọ fáwọn àtàjọ náà mo ní mi nílé lórí ń fọ́ mi òtútù dẹ̀ ń pa mí nínú nọ́ba ní mọ̀mọ́ ẹ farabalẹ̀ mo ní mo ti gbọ́ nígbà tó máa di aago kan mo bẹ̀rẹ̀ sí ní yàgbẹ́ mo yàgbẹ́ títí aago 5 gbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bì gbà tó yá bí mo ṣe já sí ìlú ọ̀run nìyẹn mo wá já sọ̀run láàrin àwọn òkú gbà tí mo dáàrin àwọn òkú ìjọ Tuesday mo wà láàrin àwọn òkú mo ṣáà rìn kiri ibẹ̀ yẹn dákẹ́ rọ́rọ́ ó dàbí ìlú ni mo di Wednesday ọmọ mi tó wà lọ́dọ̀ mi yẹn ti sá lọ ó wá pé àwọn ọmọ mi tó wà ní Ìlọrin àti ti Badagry àti ti Ẹ̀pẹ́ ó ṣàpè gbogbo wọn wá níjọ́ Wednesday yẹn ìlú ọ̀run ibi òkú tí mo wà yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin kan wá ló bá ní Dúpẹ́ kí ló ń wá ń bí ó mọ bí tó wà ní mo ní mo mọ̀ sá mo ní mo wà láàrin àwọn òkú ó wá ní kí ló ń ṣe mo ní ìbẹ́tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ní torí kò sí làálàá mo ní kò sí mò ń gbégbá mò ń gbáwo mo ní ibi ìsinmi ni ó ní ibi ìsinmi kọ́ o ó ní kí n padà mo ní ẹjọ́ ó ní kí n padà bí mo ṣe padà nìyẹn nígbà tí màá padà dé mo bá yájú mo ń gbọ́ àwọn èèyàn mo dẹ̀ ń mọ ohun àwọn tí mo bá rí bẹ̀ tí mi ò rí wọn tí n bá lajú báyìí nígbà tí igi ní gbogbo àwọn èèyàn jọ lójú mi mo bá pé sọ fún ọmọ mi tó wà lọ́dọ̀ mo ní kàn jọ tíyẹn wá láti Ìlọrin mo ní gbé mi lọ sí crusade ní Aboki junction mo ní tẹ́ bá ti gbé mi débẹ̀ dáì bá ti dúró ẹ máa lọ wọ́n ní mọ̀mọ́ ṣé crusade yẹn ní hospital yín mo ní ibẹ̀ ni mo ní ẹ gbé mi lọ sí ìyanu Ọlọ́run wọ́n bá gbé mi lọ bí bàbá ṣe ń gbàdúrà ní Port Harcourt báyìí kíní ojú mi yẹn ojú bí mo ṣe ń wo kíní tẹlifíṣàn yẹn báyìí ojú mi kan là wá mo bá rí àwọn èèyàn mo ní yé mo ní mo wà nínú ìsọjí mo ní mo ní Jésù lolúwa o mo ní sọ èmi ò kú èmi tí mo ti kú látọjọ́ Monday memory yẹn ṣáà wá pé ìjọ Monday ni mo ti mọ ara mi mọ gbà tó di Wednesday Thursday yẹn tí wọ́n gbé mi lọ ẹ bá mi yin Olúwa lógo ọjọ́ méjì tí mo lò ní ipò òkú àdúrà bàbá wa nínú Olúwa ó gbé mi dìde ó dẹ̀ dá mi padà ọjọ́ Àlàmísì yẹn sí Friday yẹn bàbá wa nínú Olúwa pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n wá lé mi wá gbàdúrà fún mi láago 2 òru gbà tó tún di Saturday sí Sunday wọ́n tún wá gbàdúrà fún mi nígbà tó máa di Monday báyìí bí mo ṣe gba ìwòsàn pátápátá látọjọ́ yìí mi ò tún dé hospital mọ́ ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Praise the Lord. Wakafu apeta. The sister here severe osteoarthritis. It was so painful for 2 years. Epevesia. On her force. Zonzon. For 2 years. Crawl to the toilet, crawl around her house. Tatam ke le mofe amevemela. She trusted God. She had the arthritis. She had swollen legs. And yepe afo ten ke le mofe mopa amevemela. Hafi mau wa yodwela eno gbe ale sem. Eye no di krokro le pa forme. Eye no sendo ye pa forme. Eye wo Jason to imaji. Eye yare vadola ega vajedo. She noticed that she was prayed for at another edition of GCK. Ogale gbedom da eye le jutupumonya kakame. Eye le jutupumonya kakama aga kpodo yo. Wakafu apito miape mawa le doji. Eye Vovokpɔkpɔ blibo na amesiame le tepesia le Yesu be kɔme.
Go online. Nyede juta nemia ho dasedede mau wonu kungan toheo le yakatame miase dasedede cho juta. Indeed, we just cannot stop celebrating Eye great mima emancipation, jujo total emancipation Vovokpɔkpɔ blibo pe kachuchu pe jijo kpɔkpɔ. Miade juta chi wendo chikwe le yepe dasedidi anwa miekwa enute yepe rome eye le mofa me ape gbodora megbela esegbeara eye le yepe nutete abu le yepe rome eye o nutete abu blibo eye novi yosula ewa accident le Tunisia matema ananyo matema chiteo matema onaneko eye de konji bo wa odone le eye oide konji o odone eye o wonpo kole joto pomonya kakasi anchine eye okpo o se ma le YouTube ji eye zereka mau kasenchi e o yodo eye dokpeji ebe azon ye matem azon le ye toro kwesi eye egbela le keke toamela atema chite le mofe ame mofa me ape gbododora megbe ke amiare ke matem ale chiteo eye jijo le a konji sike wole la fima eye novi chwa nko to ebe nkonye Paul Barnaba eye ne yala eno echa ewa accident eye lesia mela mete amatem azon new eye le esimeke o vajo to pomonya kaka mela esimeke o kafo afisi kolo joto pomonya kaka la ma o yodo eye azon elezon som new evo emia se Isaac Ajayi eye oji eye ko jira ku hiale le pa gbeme eye longbedo na doyo le mo pa me gbedora me gbela ye and his throat pain also completely gone. Eye ebe dolele ajo leji Deborah eye le cho YouTube jila ma o kase ya manchi eye some piece of bone since yesterday and it's been causing huge discomfort, but just tonight Wotroya le ame mamramea miraculously came out and the boy is fine now. And just before we return, ma o kase no vianchi Naphtali, also from YouTube, said Naphtali hadi dase migraine, ebe ebe blave aye agbotare dunae ke le ma fe ame ape godora megbela agbotama tadu ame sesema ejo leji wakafu apeto Yesu Kristo Mauvio kafu na apeto Yesu Kristo azo miana mia chite eye mia dakpe na apeto nenu gao keye wo le mia dome egbea eye
amo kpɔ asi kaka tɔtrɔ va mo pa gbeme mina mia kafu mawo mia do mawo ɖe dzi mina mia de akpe nɛ eye salomo woŋlɔ salomo be la ɖobo nye kafu Yehowa eye megaŋlɔ be yeƒe nublanuikpɔkpɔ be o mida kpe ɖe ameawo ame si ke na gbe ame kukuwo yɔa dɔdɔnɔwo ame si ko mawo si ke nye amenuveɖa la ena mía kafu mawo elabe mawo wɔ nukunuwo dɔwo le mía dome eye tso kaka yɔra gbe la etrɔ agbewo eyɔ dɔ amewo eka si luʋɔ ŋuti mina mía da akpe nɛ mina mía asubɔe etsɔ la yi ŋkeke bobo eye yayra be tsidzadza adza ɖe míawo katã dzi mina mía da akpe na mɔ mía pasɔ va gbetɔ eye mawo le zenu sentɔe be wòatsɔ xɔ kpɔkpɔ ƒe enya na mi mina mía kafu aƒetɔ be ŋkɔ mi subɔ aƒetɔ míatɔ le gbɔgbɔ me la míatɔ mía mawo mi da akpe na wo elabena le ɖuɖu yayra tɔxɛ kɔ ɖe mía dzi eye míetsɔ akpedavɔsa na wo ɖeka ɖe míaƒe luʋɔ ƒe xɔ kpɔkpɔ ta ame geɖewo si ke ne ɖe la ta le nukunu gãwo si ko dzɔ le mía dome la ta xɔ bubu kple dodo le dzi le Yesu be kɔme fɔfɔ míedo gbe ɖe si ke mi da dzo la na wò amegbɔnɔnɔ woayi gba kple mi wo yayra nenɔ mía dzi aƒetɔ esime ke mi da va teƒe sia tsɔ ŋtsi la míedo gbe ɖa bena wo yayra ne dza ɖe ame sia ame dzi le agbɔsɔsɔ me le Yesu be kɔme aƒetɔ kpɔ viwo katã ta aƒetɔ akpe la be ne tɔ na mi le Yesu be kɔse sia me miedo gbe ɖa le amen. Thank you very much.